wondan betana di himbe ga di Allah di faran qalli ko ndenga qom bahira qom saiba awa kun kitenga di awa nan kiti serebe ganda gollen tono de Allah shari'an ken ka banin ka kabar ko nenga di kata aw qisanu ngun kana ko no da no gondi wajun den do tagasiyen sawura qom bani israilan kondo Musa komi fisikin to ñugonun dangi bam aro baram to ñugonun dangi akun ko waran konni aywa na koy nan di kum mebe ga wol lengi kunni yahudiya ga aw kum mo non konni aw adama kabaran konni aro ande ga mun awa gilli kem pakati na la wara maduna ga gilli hanke be ga o khairin do bonen naga hostirendo aywa hobbure naga hasa ke mo bane kinya no kinya li funti munyendi adama re mum pili do menaga qabil adu habil nanti golli bure hana be ga yangu ngoten kama a joppe ke yayi ke brenga nambagu hore senninga na jogo ngara kembe ko mo be har soba ke imbe ga nabbagu hore senne na jogo abbe ko dango ke mo di brenga aw ko konni gendi way laslingene kuma khairil laslin su anga famuno no bonel laslin su anga famuno no ñonki sirel laslingan himbe anga famuno no ñonki bure ngal laslingo kebe anga famuno fa sawwalat lahu nafsuhu qatl akhi faqatalahu fa asbaha min al khasirin akala an ñonki ñana asura magadata ini mare menkari wada kari kindi ayan kasara oke more daiman bakana yadante horjogana anyon kinyana walla kane na suran maka kane in baku keita ina kari wa wanyana wa kun kasara anyan kasara zan padu kan ta surun abada Isa alayhi salatu wasalam am ujzan gono yiga ninyoke aw ken khabaren konni kebe nga sura ke me sakundon ko ke ti yiga ninyoke sura nabila Musa Isa igani nyokin gwani na kempin konnin ngarin ta utai anya hin konne dumante ya krejenu nati adaron ta unu kuma sine su iwa kota ke fitene dunadi sura ni go qur'ana de kenyi me sura me togon sakuntengo igani nyokeke nikengureni laysu awla bi Isa minna inta hawlanta ti Isa dinan doguya ogu qur'ana kebe ga yangala fa sallallahu alaihi wasallam sura ni wo kendi at sura ga to son dengo bil maida e kendo sine sunga fetene aw alla tindi on dabana de kebe nga inta Isa munda dino kuyi anta dare ma dino kuyi bil aks ikunyina ko nime ibrin aqida be go yahudiyan ma adu nasara ma aw to ken kacce ne honne ira hukahu allahi na hoddan bi kata allahi himbi kan ta hawlanta awillahi du gurjen konni ila tawrata ro injili yilla na kupa di kahira ko te mahollaminiya aywa bonon de boy gayi ma adu samme be gayi ma aw kum gonun konnoda kempalle aw sura timaniya kenni sigi dingira ñogoyi awo sere kanundini de awo sere mbuten kutunu kenni kan sigi dingira yi kahumandira xoore lagara kotanga awo gilli a butukutu hinunga alla wo nabilla Isa xilli jaman jondi na tirndi kebirenga kenniya an toxome a sikantengo Isa maxa ay na nasara nayi hujjan kutu ni wundi wuye be kan tanyemene awodne Isa da yalli an kan yana ko sarunda qarindi manya kamanu hilliya Isa wajabi ni senna ko wanda amanya gam paulanta ngi haqqa hitikenga Allah ke lagabin nan dillaga ko tayo kenyana dubira keni ya gun ko tanga Allah ko nunda ko ni nasara nunga wala gara ko dan kanuye aw lendum be ni tan qur'an ni aw gil sura ga fusa kun ta ko
Allah sallallahu alaihi wasallam ati ila sura yang kanding kama kengan maida soranga arani awon nyugo men kama aw gilli aqoto yenga yagarangal len qoto yengi me nyugo men makkata Allah farendo sura kelli kengure do me mago yang kana ni kengure ni qoto aqoteni hissan wa ma'nan de nyugo men ga kontrol likebe wude ken daga bade ya yemmu benu kunga tongonde an kunnan timmande ti tahundu ngade tahundu in aqidunga aqattu la habla bil habli ndakacien tahuti kacenga kimbal ira logo aywa mananda isa'aratu nyene bil ma'na na lahidun siti parce que lahidun nako manni o tahunde bin konni manni o siti bin konni sunu ko nyime diga mendi ti hore siti kaceni adiga kanne hore nda siti ni nga adiga men na siti ni ayi mi anako kebire nga kinga siti ni ya sawuni al awsirunga lahidun konni da ina tahunde nya konni ina kacenya konni Allah kasra ko da ko mi ummi ga konni mo be anga sidi to honga bane keta kebire nga kenni kenni men denga de kibran lahidum pinyu non qalu salama on kane nga Allah sallallahu alaihi ri geqi kusabuda ina ho sir qoru nya timmandi in ayam payga sehede ona tahundu oni timmandi odo Allah naga odo Allah ko mun naga odo oyi menaga Allah farandi ki sura be hage qara halalim palala gundi qara haramin palama gundi wasu hilagaru ni hajjatul wadai qantan dem payu ayanga kem pakati na Allah sallallahu alaihi wasallam na to au arafa ando Allah naga Allah gar himbinu waran kamma kenya maka kenya kiya sawun lalimun ti awa dinan pinun hinu nagatiyayi as-sihhatu fil aqdi was-sidqu fil qasdi wal wafa'u bil ahdi wa ijtinabu al hadd da manyimi ajabina mani tahundi anani tahundi be go komendo Allah naga asahandenni mi go wajibini Allah da kin muhalin Allah hakendi kyo gemi Allah hakendi ado haru anani ken sahanteni aga lanke na mo be di hede ay farendi sabonu ngara famu mo be kebirenga kinna nyang kana famu yenga as-sihhatu fil aqd bo ngane sorno kedi angane ho nyana ana yanga ni sahanteni ona songa sonyadi lengi la hajiri ga serebe ga ndanga ni yatiwo lengi juma kanyana ijuma sumenga juma ngi sumu nganya na kenga anta hunde ke masaha sunga son tatu gele sunga son di takenda to na di naflan tanya na di anga tanga nyani himbe anta ke mbotem paka lengi khali garampri as-sihhatu fil aqd salana barniki o serebe sallindenga na ngane na yahotanai golle golle an la nyana nangania as-sihhatu fil aqd ngani kero hokkoni denga na gemu kembirenga anta hunden suro ar hokkoni denga magemu kembirenga anta hunde ke masuro
ke yana gollum pillinyane go mehirni kana gollum pillinyane ke qallen suro ke masro as-sihhatu fil aql o so sallini daru alla la mi odangani qur'ana de timuna haqqun sallimo ti yawa ina du ko enta gonyi angaran sallinga surna mo ngirinde surunni ngari jamandi ngana kara ko tabe ina ko timo sallin genan sallinga atta hundi mo masuramma ken farra nyay ngotin to mundu alla magati anyayinga ara alla kutin kama lengi sal hananyani kebringa ta hundi mo konsro serebe sumenga ndanyi nganya na kundungi sirunni ngari donc anda kenya ngandiya an sahand angani ke masa an karange ko kundunga an bati an khere nga so kundunga gorom bilanga wa kinni garibunga an nanya alla khanema wa na hangai an nanya aw inatum sirniya nguna hantai ko su kinyadi innamal a'mal binniyat kinni sihhatu fil aqd lani as-sidqu fil qasd ngwa yana himbe kanema anani kinni tumuide ngayna himbe kanema anani kinni tumuide e osok mona gollenya ngangin tak mana nya atung kanema kibren an kallegi an da nya goni ngandan nahana al wafa bil ahad allah dun timmandi on islam ni allah ga wana himbe nunya ora allah dunya wutu andin kan ko tabe na salli ko tabe ga min kanu wakati bi ngana lunginda na salli kin wakati bi ngal lunginda na salli wakati kan ubiya halle la la hidu matimi ko ta so an salli na wakati mo gondi himbe ga kanda mo ba ngana ke mo godi wagitna bul haddi kebra kempa be ga kanda ga la to kinga fardan salli ni karwa urundo kiye misalliya ngera wanya na tumui anna wakati bana yo ka ay kemma kanda sun kaso ni kaso bane yayi sinindi ngere sumen ne ngere on kalle na kaso hilliya ay kaso bane ani andal luwanda angaro ko tabe sum ne ken sum subhanallah sallim palle tanjigaro sikko alhamdulillah tanjigaro sikko allah wa tanjigaro sikko ken tempani kenye anga tla anga tango taawuna aw allah hinko mal gasara bu kenganda ngangien kalle na kami ay gitnabul haddi qibban wan kanda kafara ndi haqqe nyuwan kanda donc haqqe be ga kanda bati ndi kenda bari igara ginge be ko ga kutay ndi ma kinye ku digan tuguna nun nagati wa sharia islamahum pin surnu ku yakama as-sihhatu fil aqd was-sidq fil qasd wal wafa'u bil ahd wa gitnabul hadd kusu qangila alla gatibane awfu bil uqud khalas digan depe digan logonte tahunde hiyo qore ngeni alla garo wara kebe agaro hata kebe agaro wara himbe na nya agaro hata himbe na tokono ara alifun lam yeremine komedo alla naga ando alla faren naga aw wajibi ni anna timandi alla faren garti kebe na ken dabari kebe ngana alla faren durandaro na dural la horoma maka alla faren sogi hisu di melew hisu ando surun naga timandi ko be pinye na garo me naga gaga ndenyani yagunyani warandanyani marandindanyani sugandindanyani horon dengani tambu biana oro mena qari hanyani suluhu nyani kundi me kemo gobane ani ando ammenun islaminun naga ni daro na magi magansehe na magi toro na magi inamima go na magi garan sagiya kemo gobane yani qaralemundi qaramonun naga lahidu bo kion kan kemo gobane yayi omen sufi gankon killendi alla da be gawi ma andan karamo naga angal lahidu be wutunun nanya akarle ma tigel lahidu ya akaworno yire nan paka to akari basge sutunanda alla kuta alla batu ma alla kuta togodo sharia palle maga bu sharia nogondi togo sunnan nogondi maganya bidi ayeme cheikhun so
qarle ma on sharti digande huye sabura asuna kiya konanda la sunta hunde ni alla gati anna tahunde timmandi kibrenga am pakara to kusuka mantendi angana an kanembu alla kacenga angar ne bulisa kacenga sere kanduron tanu kentano mata an turun dengan de be turun de koni kini tlande andam pakaron kan andam pakaron koni go me kanduron tanu kindi andam kanen to alla kacenga kinyam pasanda de bismillah ira kana holle mumun digandi aga dangani aywa ne gamuni ya nyugome na tamse akursi halli agana yiga illa ma magantahum be diga worni ken qara aga kamata haram tenni ken mani jiba aw illa ken bugundi muri be ga kuti isna mun qatu nyeni aro yana kam mutasilu mi aha bismillah yonga kebe gani woliyen digandin denga on taro kenga de nani an kunga aga namun denga ni on taro kenga woliyen digandin de na aga namun tento ay on taro kenga kengi mo gondi kengi mo gondi kengu haramini غير محل الصيام بسم الله أتي الله تعالى أو هم كيدني أكا كلا مرني دي كبرنا بالي انتا كما قليري أهيغرا أنت ديغا تانغا دو كليوي كين حقيقة نانتي مني سابورا كي حرامي مني سابورا كي ديغا كبرنا أنا كندوا أي كين تانو دي Allah ganati himbe diganteni kinya diganteni adi himbe haramteni kinya haramteni nandi Allah yime gana himbe kari oti kenta yigene o yime gana himbe kari oti kinya o yigene o kato ga wodo Allah bate ay inna Allah yakum ma yurid ala kiti ke mo yara nyebe kebidanga kitem bin tadi hakrelan bin tadi islamin to Allah yidron anyebe mani sabura anga da kari namu ida da gemme mani sabura anga da kenda babane karanga tan namu ida o gemme man hurumi da ga da gemme ay magandu balli do kembate atudron Allah to na kenya wanya atona ke tokono wa tokono bismillah ya yemmu benu kunga tongondi jaga sere an kunna ma digandindinya Allah taala dinan tag manjonga de kama ken dabari de Allah gara ko Allah gara himbe nya himbe ya ken to ko kenga ko ina wali hurumindi ama ken dabar de nan da sunu gundu wonye manna mun dinnan wali nan dingiya ni inna mun dinni nyayi inna mun balen ni nyayi ke birenga kundi minu nka diga min ngana yanka hoy godi allogene allogene karallahi dum timmandi kebirenga kara ne gamunde awa anya komi aha gemari mogobe umma haratadi ho woni sha'irun yani kinaya yani ho gani dinan tag manci halalin su asu sha'iratu haramin su kamaganya asun dinan ke tag manci ho kan kabana dare dinan di annan kabana daro dinan ngara ho logo annan kabana logo digan depe digan logonte la tuhillu sha'ir Allah kiya sabuni arono yira al serebe gan tinta Allah dinan tanga serebe gani an karamo ya serebe ga an Allah kille asuka mun de min sha'ir Allah dinan kitabu dinan gollinya honu masalan salli guja korosu miside ne gamni ho gani bati dingrai asunun sha'ir Allah dinan ngara ho kana begu annan kuma na ken begu parce que ken begu ndenya ni dinan tag manjenga dinan ngara himbe dukatu anna ken dukatu ndenya ni dinan tag manjenga bismillah wala shahara
kamaga kason kahana aywa digandi de kingane kaso la horomantenga na horoman bugai ay honun dabana Allah ma sha'ir Allah kaso horoman ko kendi kinna hollo gon tonko na hollo gon lagar na honu mote baka no wandi qara aga kara to kedi kaso horoman do awa kaso na gatiane sinesu sikongo me tate baningi dura kebrenga kara kasugulla horoman to kama Allah ri daro sinen nogondi kini Allah sunnanga hungonya hilloy bane imbasumi bismillah kebrenga kama gaja an nogondi akbar kutungorne wala li hadiya mugé kama hadiya ngadigandi de hadiya ango kebe kin huruminga awa sugo jage na nyugome kama ka balle akane khara tono wala qalaila majongi honun ka qariqa hurman to gem wondi wala amin albayt alla kan qariqren danun ka kingani kombe hurman tike ya kama yi kahana logode wala kama yi hurman digandi bakiya yabtaguna fadlan iyo ba warjage mundunu gilli kamanga tijagundenga ngora makka jagundi ana diga ana namuhina ana umranya biring ana ko bondenya aro dungoy ka iwo kem mundunu ken kan maniya aniga mundi awa hijje wal ma umra bo ke aya hay aw kem modi hono ta kitengri hono dilla amagri angana hay Allah subhanahu wa ta'ala Allah dinan tagmun jagon sabura ala hadiyan ko hadiyan ne sirega himbe kin alkabaya awa hurumin awa anna munde ango himbe no dabarni ora konan dangi hijum pakati horubeno go baka odi jazaa'u sayd wal mafidiyat wal mahdiya ngana hadiyan ko e suwarno ken no gondi ngana kutuku bane ko internal gondi ngana hadiyan ko e suwarno ken no gondi sere leydu tokoyre sere digante makka anna jaga jonko kine ke qurusi makka fa ala mahimbe o ken kam hari nyogo jonko Allah wa kine kebida kiyan to gondi hadiya Allah an to koyre kumbile bana sega wanda nan diga kat haka be sega wanda anna guren kini hoy manna kine yimi angana diga no miskinu diga ke tagandiya ya hadiya kini hadiya be go bakka na kini alkaba togora ari tatem aru no miskinu togora o kini ke algawa nda cheyi gana anda dorokero ni anda iramero ni ngawri no miskinu benu gono awri ni kini mke islam ngun kane kafirun nyanyana kibra kun kon takebu gadi ibe digamen to ko no kama islamin imbe nunga warni alkaba kare kare warni makka wakara kilem gondi gun kada kama sigin tore besun ka honi daro besun ka honi dema mogobe igarawo kina na golle ke dabar mogobe o kebrenga basa ho gani an dinan tagmanje yi ken su daron tago akani wajibi ni alqalaida qalaida yani taqlid yani hadiyan ngai nanga wal man yugomen ngai ewa anna yiramen yugo jongi akanenga na tehunu hilli jongai anna kace yugo bogo na ken nyana siti akanenga kebrin hadiya kayme una biyadi do jingo no gembangenga
ken nguren ken pay alla markenye ken pakati sisa jaman pinga ne yang na diga jamalanga moto ngona nganta tu yang na moto lo wangu samai no ko so ngina moto ken pakati jaman bi angana diga daba ngabina no be societe adigana ko nyuro hille me worni ini tumandi me ya honuro siko worni maketa ndako nandi ugari nyoga mu beya aron nanu beya ado ogorni himbe nu kurusi yere obati yen sabuda imagari samu medi kibira hunaka al ish'ar min himinu gani hadiyanga agana kun jingo no gem bangi agana kem bogo kinga ko ni kin hadiyanya kibira nga jongi honu ko yira men nyugo ahol loge ko me meter nu karagi me kina ahol loge nga anda ken sita kanenga aro te hunu hilli aw tuyini ke bidanga ke daba ado idanga yira mi sunu hadiyanye yobna miskinu nga tunu baka surun kalleli ina bora ibra ken daba ta ngonje be hay garai aga koyna diken alla kallenyi ibra ken duran daron tagu khara siginda da hadiya ngilanga na tikeni nge hadiyanga nyugo me ubien na ubien sugo ubien jage duran daron tagu ngada tanna maka setay maganda darura angana setu ka darura ngana giri anna nyanka anna kamunde anna neme kebira angen galembe geni wa mani sabura ambe gara to be khirai ken sabura anna ken daron tagu ngara kam to dawa ngana daron tagu kita parce que alla gari nanya min sha'airillah jongi honum da kita te hundo irame mani sabura alla garna nya min sha'airillah kebir alla ko men ga alla ko me be gandanya alla dinan ta ko man cinga ga kin ta ko nan dare qaso ngana kita dingira ni gora kita adamare men ga wa aula adamare men gandanya alla dinan ta ko man cinga kinya do duran daron ta ko qabadina kesuya ayaro dunan qanuyen qabadina kesuya Bismillah adi kebirenga kaka ganda namu yengasa kebirenga kawoli yani kin amru ibahanga an to ko wona diga hiji namu yenga nanyime bane to Allah to usum walide wona maraha nguto lo gunnendi de ay amru ibaha nga ta ga ma wali na ga namu den to ko namu yenga nanyime kebirenga wali yen diga gada bo kiya ga be qur'ana di qarakenya bona nya ana kan nyukedi o wajibi dingeni onanya wa ma usunan dingeni onanya adigoda onanya ni wa makam ngonia ande dira karake to ono haram nyeni wa anyenga wa ma akoni dingeni mona to kono du senunda sabuda an kula budda angoti allati mangara kusutu bakamedi Allah ti agana yato ngani nga ago yo kebedi donc kin wallahi ni kata chogo bande ngam gosri ango tawndi Allah ti kundu qur'ana di anani an kunya gatu de kem balango yun ko la ngala warani daiman bismillah wala yajrimannakum shana'an ja'asir sarqunna ghaligi kungaran kun kaba makam nusidinga killa horomantengani kun qonna magagalli aganya da kun kammati karinde ado kentanai bari qaramme dema surunta kun kammane aro alla kannen kamma jaga sere kamamme dema aywa junubun kammade aro qonna kun kammade wala darangaren kamma kama akenya de hunga qoto mo to Allah halle aha kuran kundo alkaba naga ke sabura aywa ken qonna gon sabura agana gaje ganya hurumindi magana imme gaja hurumindi magana mundenni gaja ay khama kinya angana hubren nyana hubren tuga bane ke ibul sa sogon kite kira Allah sori bati an kam mata nga sori basata kenda sori ay Allah gram gobe kana tugoro ken balle wa ta'awanu alal birri birru nyani ho Allah ga to na nya
كن بيرنا التقوى كيني أغتونا هو تغنو أمغو كرامي ما الله غتونا همبينيا أنكتا كينيانا وانا ميدي ما الله غتونا همبي تغنو أغو كتاو مغو تونو كينا مغوبي وانا كن دباري وكياني ميدي ما نغا في الأصل كما ميدي ما كتاين كما كما ميدي ما أو جينجين دانجيين كما سلام يوم أنا كورام بكرندي أو جميع مغسري وذا كيف كوني مين هنبي أمول فتحي بدا كيبي الله فرنو صحابون مكان يقلي الله هيغري كبا يغري هنبي ياغي نغزو قماة تغيري دي كيا ساون الله فرنغري هيريغا دي موما أتي قدغا يوسف كرا هنبي كوني أخينون دانغنا كيمي يكو ناغدا جراغين تاغا كمال لنكي كيبدا قدغا كيبدا نغندا غسو كمان بورو الله فارن سرني دي يا صورات أتيغا نانتي لو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء الله فارن بمبونين ني إن ينكل نيدا كتي إلا كما يولي ميقونا ولا كما يولي كرا الله فارن تورو دي أرصحابا توران تانو إغمهم بي سغيا كون سربانو تلاقرنا كون سربانو كتاقري كين كما أنا نكين هذا مريم ما هم مغندي أندلكونو دي غاري سوتونو نيسولا ورا يقولون أتوني دي حاتم سوريه بن هندي أري مدينة أري جمان تو كمبلنا أي أمريكا الله فارنا جلا أمري الله فارني غير خباري عندي سرورني أيا الله كهري الله أكو هي جنبان دكو هي أقول أتي محمد أنكنتي أنا منيا atinge tagan shede to ngumba tungkanta ma Allah Muhammaduna harenye agan salli agan jaka atikeni hosre ngama ganda nge kanan gongono lanta hi kutunu na sunyema na nyindi maka hadi aygon ni ngorno salama wonne mine awa kebre ngandi worni abugu aga bugu kaballenga tamise sugo ajon ko iranga madina ngon tamise ara sudiga ari nyogom sinari ari qari aro kunyu ko mudi aro kun tamsu kendani akahu bani bakriya bani bakri kune ngukundo alla faren na gilile ngi gahe kahirnu nyani baad nga iro alla faren lahinu kinme on tanga jana de mana agara ke gollinya aka hukuma waga ar kunna bururi qari allumo sahaba nunda ini na burum bosai ay ayan yanka nanti mani wala yajrimannakum shan'an qaumin an saddu hakada sira qonna umma ngara anna alla kuta lahidu wankundo kuna aka hukuma bane ke birenga akenda hew Allah hidu ke ga timmina mo be bas Allah ti on lahidu timmandi ke sabura kala to ke men mo yana sirin adamare ma kundi sirin ho bure ni gonyana nan diga awa andiga brise a sirin ni godi hadaron da ngaro mena hinu ngaro mena ka ke birenga kimbo na be amunduti hakreya ananya di hakreya qur'ana wala kilya daiman kilisen yakun wala ala wutu be kanne mo angana tango mo go nyana kuna ga bono kini amunduti hakreya la hidu timmaye na me na gan surondi wala kini wajibi Allah am po nyana ngalle gede amunduti sharia nga ado mo go himbe hakren ta ko mo go
bismillah واتقوا الله Allah de kanu Allah ta'ala ine إن الله Allah ta'ala شديد yang kate qoten tungkanye ni iso kananda de kebrenga kakanai agam awa agana yamri yambatu bismillah حرمت الميتة ada digamen yugo konina akahuma me ahekenya walangalana ati illa ma yutla alaikum ora kara holle mun diga ndagada maganta igorni himbe qarata ga maga kenyiga dum aherni kunya ko ni himbe ganta yigene aha hinu tamido bani ani asu haram tenni asu yigene tamun so yigene bani ki kenta yigene o do kunya ko yigene honu tamido bani ani bo kama akunyiga ngatamu gene yiga honga bani ki kenta yigene bismillah حرمت إلى جيبان برامندي أكم مغانا يغا والدم أرو كتورا كم برام برام أغايا ولحم أرو الخنزير جيم برام چيم برام أغايا وما أرو هو حرام أغايا إغا سون قوكينا الله تنادا كني نغتن دين نعم أقرسنتي إذا قرسي الله تنا تغن كما أها الأقرسنتي هو تنا تغوكني هم بيدو الله تغن أندبالا دون كم برام أغايا ihlalu ngene kursin dem pagati kursin dananga mankanga be bugondini ngene ihlalu nga kemma khange ganda ya hoy himbe geti alla togonga anta yigene nda ngati lata togonga wal ma'uzza togonga wala taakulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi wa innahu la fisqun qaba hoyga imbe kursin de alla togonga makai na kenyiga kenni dinan bakenye nka sere ganda alla do hotana togon ka huma mega alla togon yang kale gundini basa alla ngurgini honda urgina kama kempo yigene nka ko gandanya besuwa ay besu hede kresien ngandanya walma yahudiya ngandanya yaho aqrusin jama'a ati alla do isa mado maryama mado salib misalndeya ma alla do uzair misalndeya kresien nganda kenko ni ihon kursi wakati alla ya'lu wala yu'la alayh aw gemme islamin nayiga amma islamin nganda kenya bane cieke hede anke nyime ya mu islama gondi kurusin dem pakati islam anke tan islamin an nganda hotana ko nan ka alla to nga cieke ko ni ho an nyime ya nya murtaddun an yere tegi an bu islama gondi an gara golle sunan qaso su bono an sallen su bono an sumen su bono an jakan su bono an pijun su bono an yakun kuti sisa ya ran tamma wakini imam malik madhhabinga ibn anas radhiyallahu anhu وقت نيونو اوقات حساسه وقت نيونو كون وقت ني ني مغسر كرسين دو وقت اسلامي الله باني انكون ان غره هوتنكو الله حله تشي كي كوني هو اني مي امبو اسلام غوني بسم الله الله أكبر خلاص بسم الله والمنخنقة أكرانين هنغاي هذا هو كم برامي أغاي والموقوذة أتمنين هنغاي كتو كم برامو أغاي والمتردية أنيروندي بريمبونتي هم برامي أغاي والنتيهة سيغوندي تركي هم برامي أغاي وما كبيرنا أوا kabundi hom parami aga himbe ay wanne ga no honya tungara yiga إلا ما maganta kube زكيت aga gara kurusinde ligina kurusi aha hada honni mani kaccenda dabal liga aywa kebira karona hay gurma de hay kala aywa
daba hoy wana sampa anda sampa ti gumanga mai me awa na gamu ne awa hoy hoy ra kamba kebirenga karona hay kundu hay kala mutaraddiya brimbonti ni mania abu kompen kama na nyere abu sella ngana nyere girendi are sidi moblin kama asrege srega yere ho ganna mbu kamundi kata awrera nga kini taraddi sunu ngunti na brimbonti karona haya hay kala ko an natiha turki ho dabanu nyime durna mesuha mira me yun kolankara aywa lagabure nyana dabam purti jabangi jarinte ara dabam purti gunendi ahay kala kebidanga kube anganda ni nyonki ngadi nani akara dingiram makuti anganda kyon kurusi awi gene nganda ni nyonki ngari ka akara dingiram kuti kebidanga kurusi nden takendi ganji nanda de bokini imam maliki madhabinga mangara ni nyonkin sabatinte ngadi akara dingram makuti kara dingra ne khangai lemburin sembe ngada kuti ma al yonkula lulan sanki ma nyimi khoro ku hilli ikuti ma kusenga na bore ma ngulemu nyime sanki bakameya bo kwa to ni awa akara dingran kuti parce que kubane mbane ngana ya daba be ken kon na kalenya duku aw ko mi ken karantanya ko terne lemburu sembe yani sembu ma aw baka yonkolandi na lido kannenga na lido koron kotenga aw ko mi gare aw ko tuku no gondi digana akutu yentali koro law kosene nani amakuti kor ke otokini akma ngosana kannengo kosene nani amakuti akma ngosana a ken goni gana kuti hongar nderi ken bongar de kenangar ta ko nyimintenga nyim goro ko hilli kana ya hayba ka ayani nyimun so mai aw baka yon kolandi awdo hongar ten kanne ke tatum pilliya aya hayla garunga tanjo ko kana halle nyimen su yastamid minhuma bireni hillay inda kuti hongar ndeya aw ma kartanya ko nantere aw kala bagi nyimen so kala nyimen ana karaba ko ngar denga bane kem fongan do kala kinya to nyimi qorum pilli nga yalli inda boga akareya on dike mo sahana kem bitu muqatiliya on te anda sahana ibran da ban kuy ko na kita aywa aqrusi halle agana dogi na hay andani kuy ko nda kita kurusin den da diga ni o kuma habib andanya kuyo ma kita kebirenga o gemme ana yiga kebira illa ke aw sagene kati sui إلا كغا متصل يعني السوء أو تمنقطويا وبسوري قلن شرط يعني وشابي مذهبين دي أم قولي غنداني نغرين تاقون سبات دينا دي أروي تانغو سنو arawa walla arawi yaren komini ayi ko kenya na kundu ay taram ko linga na kuti angana ko so banani me du kem basu wa kinnu do ko da kin mutu himbe di wate ko ngana wate nda logo aga keta akoni rawi tamutunu awi yaren komini awi ko kenya na kundu kebirenga ango ken anga de gen kursi ina basintay ala suwo ke hayde aywa
keta ga yimo kono wato arni karade an ga nani awi ya ren komini arawi tanyi layila na ko kanyi layila na kebira kenda ni adalla watindi kebira ken o kursi ngana kursi kana aw yigene me keta aranta kesu yime nganga kursi awa kebira nga a kursi halle ayi taronya kundu mari tanya kundu ni ken wureni anda kursi na nyonki ngade kinni watenga na dallai amma wate nura riga ti hankanye aywa angina sima wo dangine a sampe senga awa ken danga na ken kursi horenga na sile o yene horenga ma sile anta yiga wate ndariga ti hankanga aywa akusa ga sampe senga aywa awsarlene aru kalle nyaw me yang na kursi horenga na cer o yene be kinga maya anta yiga nga dalla watendi horo sile hitiken sartiga kiyon ko ni hara kursi halle andi suhun go yilla o yigeni kini waten kana kiten bismillah tamun dengan himbe ahon ka harami igara ken kursi boring kamma na kursi boring togonga awren ki haragan ta qurayndi nandina kursi na horello boringa kembane hede har boringa ta qurayndi anga kursi ti boring togonga asurini ala wasuya o kebida kutammi wala kuni yiganduma iganda himbe kursi boring kam naam islamin ganna daban kursi walida islami ke lamuriyen ngandai intinto allai tike kursi nde walinda koy mogombe iga tinto e mundunu allai ti kursi nde ngaga kingane islami be lamuriyen nga fa huwa murtaddun la tu'kalu dhabihatuhu anyere tegi me anyere tegi me kille makki yan kursi ndo ko nyige tinte mundi ngunyana kata alla baale yayi batiye ngollundi inna salati wa nuski ken nusku nyugo yayi sero ko bagu tillato ko bane amma aralla murunga kursini alla sabura alla go baraje be kinninga alla yimminga mununa magana kim baraje kini karamo hulaniya ay kem bitibasiya ba serengu golli nyana alla ganda baraje be kinanga anna kini an karamo yi am mai am bawa islamin su ko hamda kem bitibasiya anya golle yaw ho woni baraje kita hoy anyanda qur'ana qarawo anyanda aya nyugo qarawo anya alla ngu ke salle nyana ngen jatin sabura baraje be ganda kininga anna su kini ke modi ange nya honi a serempo alla wa ku ni hu o ina hanati mani mo osunto maga na kiniya ma uganda na gamu ni hoyu gwanya ti alla na kinya ida ange nya nanya nga baraje be nda kitai ana kini hulaniya o kembi di basiya ndanya alla ya sabura alla ga ntuganti himbe ya ana kinin karamo hulaniya kembi basiya hillo wasre ganda kursin hon takengutu walida wali be ganda dunadi ga aywa alla muriyen ndai nanti anna heta yoy ngarinti na hamgo kenta kini ba 30 kenye kenti mandema wajibi aha na daban korosi na taki wali nyugoda wali kenta dunadi nga alla muriyen kankai anna hetai achienda o anna kamuni ahatenda ko tenda sembenga ko ngarin to ngonna hetai mobe kunna yigana ina kuina ina sadaqana kenta ki me kenti mandenta wajibinan kamma basa kini batran pinyi himbe ga tege batran kamma hanga batran
hure na hamogoti honga aro ngarnde na hamogoti honga antabana siko nga serebe ganda au angania ndanke take ngoda kurusi wolike dingiranga o antur ni mani sabura aywa njogo ngoranya kunu ngaduranya me o tina ay anda magadiga andani angura baraje ni Allah wa barajen kinai na togono nangen togoire anga odo an heta ya ko ngarnde na hamgo kebirenga kinyi me ma khrusi me bayna hadiya ngarnde ne ndiga tay no kunyugo nani yimme tanantai ay kenta nyana maganta no kudantano ko ni akhrusi yere man ko bi ngalu nganda imam malkiti na awadda banun futu kata makata nai kinne samta kunye ngabiran be gatinda wodigana iti anda digana maniya atinga munda na kurusi miskinu benu ga wono ngora ciengini kunga abara jenna kinin karam goya o tuni digate aha way kun miskinu tarna cieng kitani to goyo digate diga kurusi no maske ora diga mi ko sisa sa soba ke golle anya yime kinga na ya tunga anga nya yime be sabura kinga na ya tunga aro anga wa siti mo be sabura hinga na ya tunga sidq fi al-aqd wa sihhat fi al-qawl fi al-qawl fi al-qasd wasawo gemme anna daban ko botangra kini siruni gonu ngam miskin gonu mide basiya anga tinda worano kwana yiga kebe nga nyime nganda wora kundunga kinda kurusi yede alla na barajen kinay gandai aw gemme nganna hita yo ko man ga mun ko ngando na ham gomme anta gemme ko mi kurusi nde o ta kinni hiyugo ya hassasun jiddan aw ni mosri anya anda wadi me nanti anganati ngotin toy mundu no ko alla kalle mo me tawena kahira nga bo ke mo bani yani kiaw ko ni taken sudi kiaw ko taken sudi nda ke taken mutu aywa ha kam woni alla muriyen nganay baraji be ga nakite aya kebiren ankini hulaniya kebiren anyimi alla wanyana nda digana madoro amani sabura ngamu na kini no miskinu nyi gira menyani qalsi nyani o go ben ndiga kiniya ay njokon na barajiya kinne kana ndiga tay ko ni ntaki nyi mesu nda wara doro odni ay akini yere miskinu alla be gawno gi alla yana yere baraja be gana kitere kebirenga anyi mi gati alla na kini himbe yana kini kinga tuwanu mo hinu wala ngala na kundwa guma bare ntano tanga so hu anga su lipana tay ay nyayime aro nyamoko hon kite ngo kutuniti inyayime ada nyamoko ye angana ke hay tamba karenga himenu ga sugure ti ko gemme a fami kundi kunya alla jatinya sabuda alla gati anna awa honya komunda do kingadi o gemme serna komena ha annahu warakata komei anna khairinya komeda angana ngani ya tanga kinne anga tinga na imya ka kundunga kebira ango no ko banyano anga wali kun sugure bakadi aga fami nandi yimmenta himbe no kulla kengare aga fami mi himbe nyengo serenya na kahiriya anna la to kinga taken a dabampio adabampi tanao asu kitendi kiyai a walangalina asun takutini bakano na siri ra'san ay andayana kununga to anu manya kununga nandangi bismillah atamudo banandi oti kempti yigande kenyani allara haramundi agan kunay mundu manankiti mundu ti sollunga
الأزلام ألف لام لي كن سلطة داي يتاورا كنغانو ني الكعبة دي الكعبة خيرمان دانو ما باهي لنغمي أني والي كمغا كبرنا تاغمانجومي أودو كيني آية نيانكا كيني دي سلوكو نيري isumba na nyoro yedi aw bane kama nkama ndi nyamari aw bane kama nkama ndi mpata aw sikandin kama aw bane kama tikke hitaga yuwe aw bane kama keberende ngagai aw bane kama dia ngokedi aw bane kama harbantake salama on kane ne hilla muru ngotre ne mango yagini mango jawundini worni bori khore be alkaba ti hubal aywa wornino ba kenya ila usuna warama alkaba kamundi ba hillem gume ato solle gume asolle gume wo kame yo kama dirham ginne aw golle ke dabarinda aga nabugun kama ni yamari kinga de himbe wo kinyana aga nabugun kama ndi pata himbe ndey wato kono inda meso ri dambe mpidi anda bugu nanti kena ga yugoyi kebrenga nyime aga nda bugu nanti ke hitagai ke ngureni ke mbito ide anda bangu nanti ke ni bege hoyi iwa toki mo gon kama inta hukuni inta akatana inta khili diam pinga ne ga na me sori inda gure ke tuwa anda bugu nanti dia ngadi wo diam bugu ni aywa aga nda bugu ga nanti ke ho honta di ke brenga nyime wo sagene kari ma hoy woga bugu Allah hay gari hata ke kama ke dabari indi turni kona ke kinan kunwa Allah ya no ya marai wa o geme hondai bismillah bi agarange gollenga kini dinan bakinya ide kama ke dabari aywa anganati sokine gabe wo salama gunde islamin maga yo gemme yalli manda kundo keda mo gabe wo no islamin nganyena islamin ta wo gemme manna kendo keda kin jabungan kebe ya himbe gara ke haram na wondi ahinna bori nyamaga bane hin kinin tengo bori nyai hillo ke mogo bane yani islam ko ngati sokinu benu wo gemme agandati on diga tay hulani qabrunga misal nde na hinkini ken qabru yayi aywa akaw ngana haramna ko ngade ke na sokini nya ahinna on wardo imama o imana korosini imda kempiti basiya sokine ngo salama gondi o ngana no gabe nga ogara ko mo beta hinni nyamo nyamo nam pakara to gingendi siti en nan suro la muri en nan saha jon koy mo nan suro o hinni kay kinga suro ke bi ngo salama wala ka ngi ndengeni ho ko ngana salama ngo ali rindehe himbe gara worno adi tan ken worno himbe gara ntarno ga ken baka bismillah اليوم yanga arafa kota kantandem piju ba otiki sora walla gor bino ga yanga alla farenga kunya ko man temo me yadi ho ga wadi asogolini atilengi yani yemunga gigiranguti kunga kafirawu aga salama gondina ke ila tullengi islaminu nanti jaja aga nta bakka kari kempala nyilla kundiya on ta kona ke digande pay kiyo surna ga mowa kiya nyimaga ngalengi lengi kafirunu gigiranguti nanda aga nta bakka kali kari parce ira wari aga nyamo be himbe joppe serbane ya jama be ga kahayni toran kampa lengi honu ti ke quraye wunu tamisre wono honti segu honti tamudo hillo honti tumu
be so amunda inkara Allah faren kane kallenga ndari ke kotanga Allah ya gara khibarin koda ira tu nan kuta kamma nan di jaga nda baga kare bismillah ولا تخشوا kebirenga islamnu kama kaniya de واخشوا ka kanin ke yayi kama kaniya de ni nyamariyen to no de ka kanin ke yayi nyamariyen to kede اليوم lengi أكملت دينكم nge timmande aga dinanga aga dangani أتممت نعمتي kebirenga ho gani kite kurumban taka yankana kari ke diga be koni hal Allah ma halal ma yanka haram ma yanka kinya sabun din dinan timmandi awren kinyi ken balle ke yanka halle ayanu ga yanka ginda awre ganna di hodna nda yanka na kare ke yanka halle ayanu yanka awre ni farda nda yanka na kare kite nda yanka na kare kunyeme wattaqu yawman kemberen aya lagarenga kinyanka me wajun dunya ni kunga kitun tadi sura nun yanka aywa kundi menu aha Quran bira kembe ke aya ga yanka Umar ibn Khattab awu Allah farende ati manna ngundi ya ta Allah fare honga na timme bane ana ga sey nyambangen de abetunu ngono Allah faren tara tantung honga timme bane ana sey ngo bangen anga tintla ken ko tansu kebilenga a commencé ne bonno kenda nan komi aya no be gara Allah faren sangankara hakran tonda tu gillike aya anya arafa koda juma nyani Allah faren bireke halle tan segi ado kota bane bismillah أتممت نعمتي ngi Allah rin neman timmandi angun islaminu kamma ورضيت a haygaron makka ke aminin nge dungati islam agunga aga dangani na kinya dinai فمن ati nga yemmen be اضطر kinga hatagi waski ka aywa gede islam agunga yahudiya nyugo ati amirul mu'minin aya nyugo waga kitabendi ana ko Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aga ni kinga yanga ku yahudiya nu yakamma na ko tanya na banai Umar tara kini kan aya ati Allah ga jaga kitabendi lenkiya ni ngara ga dinan timmandi agada kin aya Umar tada o kuwa ko tantu aga yankan no kube o watu ayanka Allah faren kama arafa na siginden togo arafa sikinga nyugomen kama juman ko da laga saran salli halle indiga men ngureni arafa ko da islaminu maga abugunde on ko ta kutu nimine himbe diga hijiyo himbe ma diga hijiyo o islaminu maga ko ni arafa ko tani duran ko tay kendi o kama duro wara ko ay lankaranka kengani engani banan ko tanga kebiranga ken kan islam agun salle nyugo bismillah فمن adiyemme be اضطر inda kelli kana hatagindi في مخمصة dulle qotedi tamu be ga kanda tanna maga yiga dulle qoteri amasro man anga o kenya yiga na kebe anna yiga wana maga yiga غير متجانبين يا الله وترني انا نيميلي انا تناهي كتا جنوب يدي من دول كيكني ايوه انا كنت هنا
magandani amile kata junubu ngakenya na kinera anga kharna no kunyo adi ya dan tenyeni baagi fisikin tenyeni ayya dan tagunya na kinyi ayyada Allah ko mun kamma qarariga ona haddi awru aywa atunya ngundengi na kinyi ana kilima sakinye gunnindi keta bembemben kata kanne ma akanu aro digandi dullenda kita nganda buindin kita yo kinga he aw kumpilli koni nangaba parce que dullen na seren kita tawranga mago kinin minga ke harame yiga angaba ru kuwanyana yire ka ara diga logonte koni kuna milente he kata junubu ide alla kutaye ide kebira ku hilli o ken no gondi hotana wadi kinya ga ma kinyai kebira araw tamu be ga go to ma yiga arabi yiga na fa inna allah ta'ala aqafari adangani awakin yiga yende ahinne kana digandada Allah ga ma ke yiga amma ta nan kara dullen kaina to amma de aha ke sabura wa madhabin nyugo da koy sire o sire ango tere kille kama tere be ganda gemme aw shari'andi kati kutu nyani sumpu kutu nyani bonondi den kille nyani awa anda sanga ya anda ya gara kure nyai Allah bitre ndehe wa madhabin nyugo ndi ken kama ne anta sumel la ke wala anta salle ndi hundini awa jiba yige enta diga nanda imam malik madhabin koni di trende ama farqu do trende sire aro trende buren naga jiba yiga indi jiba yiga imbane di atangan karao ongo tre kilende o tre ni tre sire o tre ni tre bure o agama suro manganda harami hon ko yiga ama suro kenya halle dullen sabuda taw gemme anna yiga anna no pagai anas lahana mutadi bismillah يسألونك ya rasulullah wa antirnini maninnini kenga digana idangani kibira kanyi ganden digana قل an wotuni idangani ira hoddaga mun tallingun su digandi aga dangani وما ida hon digandi aga dangani aga gara kun karangundi gilli jogindi honunga ni nyawulenga ni wulli gankagu تؤلمون kinyana kamo aga ganda himbe nu tuindi wulli gankagunga مما gilli wulli gankagun be alla gara aga tuindi kenga kebirenga fakulu adiga aga daga nyige gilli honga أمسكنا kungullu ganku gara ken tigiti aga dangani واذكروا wadhkuru smallahi qara alla togonkoni akammani aganda ya walla wakati be qara alla togonko واتقوا الله akanu allah ta'ala يوم الحساب korosin de kinyangunten tun kanyani de ahinnan tawde kibra ke mo wadi ahrami honun kun jate tammu bane ngaddigandi ho ay kensu ran tajate ne de alla diga men ka mo mena kiniya eti waw awa abuncunu adi ay ngara ku jate kunta gemme bane kemre akuten suketa anyimina hay ho ga tayyibunga kensu ni halalinga ko wono aranken kahirin ta gemme awan buten girndini awa gote yugo wallanga bu anken na ken to wala tulqu bi aydikum ila tahluka ba ganta kenya nin kei aganta harami honu guri ngira wayi gana kibra kulluhu tayyibun bu kenan kalle min honu asuro ko niwa me himbe go sere hakare ndigandini kibra kenya haram den nan kam kebira anyi mina hay min hobe ga am pakare ndigandini kebira kennan koncinga anya inabu jiyo wa manya inabu jiyo inabu kallen koni kenni mutlaqan dabanu minu kan taygene ari koni on gejim parenci anda kurusi wajibi aso ambana bokutun kalle kun walangale
ari wullen bin qahana koni kotay sayyidina yuru sallallahu ari Allah farenga ara dunge mundu yelli lowa Allah faren dunge tallo ngamaro Allah faren tara o qata nallo Allah fare korege ati naam ngaw ko malika nun tarno dingiray kompedi wulengo kompe bedi malika ntarno kompe de wulengo kompe bedi ke sabra Allah farenda gango ngatu wulle sugo madina ngurni abu rafi'i wara ambuguna sukari malika ngandarno ankara andarno an kompe ni ken khairiye kebre malika na lan kompe ni ken basu wulenga ma ara gango ngatu debendi ngurni hulani wara abu rafi'i ana wulle sukari anya ke mogodi aknya yaran kaso nyugoya wulle bane wa maga wulle kya ngwa kama yani lemine sun tano yugo sun tano sun takandi himbe nde nyana wulle ngana wago anna kanu wulle ngana sage yaran kaso ke hinelo abu rafi'i ara wulle ke tokono ari kata Allah farenga adi Allah fare angara ko mo wenda de ben wulle sukari nga yaran kase nyugono abane ani kara wulle bane wa magano ken woni hine lindi de makin karde Allah farande sagi annan diga kare malika nun Allah akombe gedi ken hanga ka mandina wulle ge asage ara wulle kare malina gonda me ka huma me idikata Allah farenga ke birenga aywa anya kammo anga tina wa himbe kare homu muku awa kebrenga kammo ni agemme oda kammo ona wulle mara magemu mu on taya orantir ni gini ngo Allah faren kuru ama jabu kini wa kem pagati aya ke yanka iwantir ni Allah fare manin digani da aya ke yanka na yigande pin ko na wulle pin ya kana ko Allah faranda ya kiya kana ma Allah na honu bugunda di ali gebre Allah farandunge wulle be ganna hene ina kemmara ari hata baka wulle marande ma wulle be aganda na hene na hantu indeni atorantu indeni allinda ada winna hanen dabana de allinda ada winna hana intabana awgili awa wullem bimbe kuyenga anganda nya nanya anda sharenya ke kama tisiro sere anganda wullem mara ko tasu kharetenu hillo baka ambara jenga angni me ganda heme yanaga ko tasu kyo kambara jena anyi me ganda kimi me yana kamo timma ganta wulle kenda mara awin soran tangana minda mara awin da banun tangana nda mara awin kan tangana atu yake hadisi yayi wulle be ganda aslama on shari'a no ondi aw gemme nantina kari wa kalleni mesre naka hari gindey aganta kinyindini o ganta kana toranga ngamma wulla kinyindana ma o kana toranga ma kenanga mo yugori hontan kisni manga na kari kebrenga ken kalleni wajibi ni imam maliki mazhabindi wanga na wulle mara nan dawo gemme na mara kebrenga wulle ke miniji nan kama wajibi nga ayi gande nan kama wajibi nga wulle marai aruna wulle mutu indabana anga baro kuna wulle ona wutu na onda marna anta yi gandini anta minni sawon salli bane wulle ngori yimenga ayi gene wondi kanu nyari
serum bara manundi ada qengidi ak tangadi ak tengadi o kenta gebe igo himbe bakam baraje ge ko tasude awara himbe no toro de akini kunyi kenni anda wuti me nanti awin ten tangana walma winda banu tangana la budda manga sigita yana nahaga parce que amara hon wadi birenga wullin ka aw gemina wolitay adu angara ho sereni wulla kuma anya gope yaw anya jamba yaw anya kage yaw anya jarinte yaw anya lagabure yaw anna sereni wulla kuma ariga awariga na awara awa walla ken ta'limu wulle nyimega anna sereni kenga angana tariga awariga na angata na wara awa walla anda kata kenga wakati kebe denga woli yen kitibe ga koni allo kenya na tay haranda kata kenga tasiko kebe da kemurni akata kebe da kenga na himberiga anda kebe denga nani an kinye na to akara kebe denga o gema naiga we wulle nan taw aramare menga anga karamu ni wulla kuma aga kata anda arigan kitendi bismillah allah akbar kibrenga nanti ariga adiga ariga katam blaga o knyini kendani akara o gemana yiga haranga nani ara hoyigadi o gemana yiga nga ari angana tan ariga antariga awara anta walla kyongoni manga ndani nyonki ngara na krusde ma aymana cien atimeli ga tidui aymira goloba tiduya nandiga riga tiduya anke ngalle do aw an allige entadi amma suwaiti bismillah ya kebira manga ndani awa maga makarade langa na ya karanta yiga na de manga na waraya nka istar sala ayman diga tiduya ay kempede ya fiqh ngo wala ngalana mogosri himbenu gawno anna yiga koni diga meddi hunde sauda anyi miana awari na warai ti bismillah ya hogo kenno gondi ina o gemme angana yi kenkara anna yiga hogo anda kenno gondi ga angana yi kenkara ay kenta yigede manga ya wa magana bismillah ko nayde wulle lora marhalono tamellono bunnellono hogan hokken kunte angarawan toko na nyena hongarante bunu gunnendi gunnu hom bunu anda kita waso hana aw horen jogunu ken su taqewadi anganda ya walla anti bismillah allah akbar anna marhankatu anna anta men seri anna bundangen seri hokken kunte be ga ndama anya koreyo anya sambe nguma yo anda no ne mbugundi sumbana bismillah allah akbar himbe ga o asuhana aga o horen jogono kibra gulla mbugadi gumam bugadi gide mbugari kunta kantari wasna kunta suhana anda gumalle ngena gundu ho sampa aywa bismillah allah akbar anga na karanta yigene de anda gide ngena sampa anda manangulla ngena sampa ay anga na karanta yigene
himbe ga wa suhana aga horen jogunu angana ya kara ina kalle mo yigene inde sharti ngati me bismillah اليوم atillenki yani أهل الطيب ira hollingin awa dagamun ton digandi angun islaminu dangani وطعام الذي yemmun nyiganden ka igara kitabin kini kunga diganden mo aga dangani وطعامكم an kunga yiganden ga حل kenga diganden mo iqa dangani yani awrum ta'amun maniya iqrusindi honu awdo kenyi himbe go gemme chrétien da i shariyandi kebirenga aw gemme an kunga shariyandi aga na yiga kebirenga inde ken qurusi aw gemme aga na yiga nasara ngo ke modi yahudiya ngo ke modi himbe go gemme an ka magana yiga ne de ara gijim baren qurusi ti ngo gemme na yiga ti allati qurusi hono ngo gemme na yiga ay kenta gemme an na yiga ake mo yari aga gemme na himbe yiga inda ken qurusi nanti islami he ay aw gemme an ni qurusi honiga sharti aga o gemme an ken po yiga ida sugon qurusi jagan qurusi nan qurusi nyugo men bora idiga wali gunnende yoro himbe gari wa kada o gemme na yiga ginde ajge ngo gemanda nan kaso o dan faran ngo ido kahiri kutun naga hi danta nundi kena yugo bori batanu ngandai anya borin kalte o kalteya kitabi yuga he ay kumpo krusinte anda gemme islamina kenyiga bismillah والمحصنات ati aywa hore yagarunga gilli aywa mu'mina yagarunga kun yagun diga kadangani aro hore yagarunga gilli yemunga igada kitabin gini kunga aga kane kunga yagun diga kada islami ango islami yagarin yagani adiga islami yugon kada anna kitabi ganki yagarin yagi ay yahudiya yaw ay nasara yaw agidiganda anna kin khana yagi bokan dan farata nay kingo ido kahiri kutunaga oni kursinde honyiga kengi do kutunaga oni yagarun yagi kengo ido kutunaga yabrenga ke ayana mani sarana owo yigande yigande be yuqsin hon yigana andanya aw gemon hembe yigana qaso aw digani kada ino ko hana qallu yiga nga aw digano da oni yagarun yagi horu ngandai nga oku yagarun ta digani na de parce que bira ke be agara kursin den agara yigande ko ni ati wa ta'amukum hillun lahum aqana kursin den ko gemida me agara yaganin pin koni ama koni no nanta wo digani qara ino yagarun yagi dawla ken wureni anta gemi islam yagarun yagi gaw gemi okuni yagi amma yi tumbaru anta gemona kunyagi mate an ko mo marante gandai de kembiti yagoya bismillah ga wati yagunya de aganda yagaru kuku ihu tamponga yaganu ganagaya ontaro sanganu ganagaya de ontaro kani tigiti minya nyangare ontaro kenga de ati yemme be kenga kafira gonu ti tondenga a ken kamane angollen su kamande bono de anga yere tegi anya halle islaminga angollen su bono de adi yere tegi yemmenga anda kara kundunga la khara akapa kasaranto nyede kebirenga sere ma yere tegi hobre يا أيها imam malik radhiyallahu anhu
kenti ke wa qonni islamin na chrétien yagaren yagi fi daril harb islamin ma kanni kanu hillay munyen gono kahirun yawno muslaha sunta ga do mena islamin ga dunge aslaba nga dunge gemalle ma go bi awra mena kenta awra mena tiken no kundambe ikiba qonni islamin na awa yagare yagino himbe ngani kitabi ganke amma non tana inta qonni man sauda bagi senta islamin dano dabaren tanda alle mu benu ga amga ani yigande gije barcenga ani minindi qoncinga ari na diga église nga anke sentadi antige entadi anda kuta ganda tahini alle mu ko ani bosanga ara ko nen sawkiya kam amma nonga he ay kebrenga ayi meni ayi gonundi akin mu dunginan kella anda dunganda kebrenga anya kisiye sabu aga nta ken no kundambe me no ko be go no islam ko hankan qorenni iya yankan yan qorenni wo gebre angi ngana ken yari anga badi wutinne bana wona islam haraga manye lemu ko no wanken kontendi himbe go gemme ina kenya nyana ara illa nya kenye bismillah يا أيها يا يمو بينو كونغا توني إذا كنتم قلا غندا سكل امورو قد تصلينا ناني سلجين تاغي اها ان سلجين تمبدي اي ان غامن سلجي غانتاغا كبرنا فاصلوا كبرنا قيان قندي اها اغيا غلقوا basa sallana allini alla ya gunda lemagu allini sigi alla hadari yenyeri kibiranga kella hingo duran sinnagu ya aha hadasi tugune hadasi gore ya ngo himbe walli anna ken subugama mana ndika alla hingo sinnagu nyugo ya koy junubu sondome maga yankai anna ken kadabari angana ku dabari nan sillan qurandi nan no qurandi la allah ana liga nan golle liga فاغسلوا قيام قندي وجوهكم ويغلقونا أغن ينقندي أغكتين قرونا قد تسقنيان تنبنا أغم مسهندي تاغا ينقلنونا أدا أغتانونقا قرقون قهنا قرقون قهنا مسهي وعرجلكم قرقتانون قيانقي قد تكعبان قطن بالليا kwani farda nunga bane biga to ama ken ko reke ni ngani yenga ken ko kon golle sudi bo kwani saligin farda nunga ya galla ken yanke ngane onta jobana kinga alla qati karaga ya galla kun yanki ana kitin qarun yanki ana yon kolam masahi ana tanun yanki to ya kitin bilo yanki ni hina jingorno laqen ni hina aworno nugo ni hina alla fare mallage hina magara kenya ora tunan dukun sunan bo yonkola na masahi nan lanan sagari ni tayga amal lage hina magara kenya nan diga tay do halle akin farda nan sagari ni tayga akin sa hantin tayre nga alla fare mo do billage hina magara kenya ora to akin sunan taron bin ka konin den daire ga amal lagi hina magara ji kurumba likitinga nan tlagar ni taron masahitai dimla ji kurumba ke wutuye taron kanne maga nan tlagar na taron masahi ora tu ken kan sunna dangana ti qur'an gar himbe ko na ken bananya ya sawuni tire kafira kun sabun goni tigiti nga ti qur'ana selamba ne ay ko kan ta ken ken su gare ngata kenyana e ken alla ken kamo kitu hilli yang ken tanu la yang ken tanu nugun pin tanu taron pin tanu
Allah gana kam mo kende ebdo Allah gara ti qaranya Allah farin garanya mo be de kinyeni anya mo nga parce que ati ona kenya sede ati Allah wa ati ar-rasul Allah gati ono ya galla kun yanki ono kitin garun yanki ono yungolam masai ono tan yanki Allah farin gara awa himbe nya kapai ke be nga anyimkin Allah kallenga ayo mustahabun mo ken gondi ngawali kun kono golle su gono afare danguno asunanguno aho kanun denguno sallin tasahana sinnaqum palle sallin tasahana sinnaqum palle Allah ya gara sallin ko onda ya nyana andani on takundu on yakundu ko madhabum yo mekta nayre karamo on nyey bakame Allah di qayankindi wujuhakum aga yagallaqu aydiyakum aga kitu kitten qaro wujuha aydiya ala maf'ulu kama sahindi bi ru'usikum ti aga yonkolanga ila mekta ya holo ba o kina awre maniya bere mba bere nyeniwa lil iltisaq nan kitem mbe sindi anyun ko la nyindenga kebirenga nani jimma jogi bakada ina ji sele da bate kebirenga shafi da fam ke mogodi qaraga yonkula baye ke li tab'id haranga na yonkula yinte bane masahi an yonkula na wasi hara yinte nyugo hara ma yinte bane baga yonkula yinte bane some an kitenga katikenga bane kebirenga kinga su surno aramu kannen di bayi ke wure way qur'ana se hoda aramu kannen yadi aramu kannen go himbe kinno ya bo kebrenga aw gemi anan diga tikinga mi ahmadu hanbali ar imam maliki kunda wajibin anna yunqulan suwa masahi kuma go wajibin mogobe anna yagallaqin su masahi tamami yendi Allah gato da ngani tamami rangati kham masahindi aga yagallaqunga yagallaqin suwani awati o tangam pakre to ko yagallaqin sudi ko jimmo gomme boti yongolan kana ahmad ibn hanbali ar imam maliki kundi yongolan ka asuka mon dinya masayina su anda masayina ku hunen kamma jelamugun kamma he musoron kamma he an kitinnan besi an yongolan yiten suka mon denga nan digatay ma yongolan yinten kempa hara gandanya himbe honu yongolan yiten gillenni awomi qoro awomi kunke annan kitenya na asu masahidi kana tahananga tikini farlanga oku maga kenga manya ansa liji masro kubanu kamaga angana kati hari yinde bane wal mahalanga ndanya kuhunen kamma musoron kamma har bane tai aketa besu tan sigran sirengani aywa aw gemi nan salli sirem palle himbe gal da kellage mo nya ange magallage mo be ganta gemi aw gemi nan salla halle parce que ma ko ti duya kini baye ke wure igari qari eri wa arjulakum wa qarna wa arjulakum parce que baye kini harfu jarringa bir usikum bo kini majruru nga bil baye wa arjulakum na nasabi kin atfunye akum Allah gati qayyan kindi aka tanu qahane kin go kharam go ila al-ka'bayn
وكبان الأقرا برؤوسكم وأرجلكم كني واو كني حرف عطفنا أرجل كني معطوفنا والمعطوف على والمعطوف هل مجرور كبرت التي أنو ينقل المسحي وأرجلكم أدو تانو أبي هنزو مذهبين دي تا ينقين دا تانا أنغنا كتين يكون بانا نيمي والما عند جين جوغاي بانا نيمي هرانغ ما هوي كنت الله تنو ينقل المسحي أرو تا أنو كتين غرين ينقي أرو يغلقي نو ينقل المسحي نو تانغ مسحي وكنا فهم كمغدي arjulakum kinni ono ta nyanki arjulikum ono ta masai iqra idari ga dogen qaran kiti yayi hana girmo kon tay nga sere bani ranta ken sunyana de andaro malahi bani abate bire nyugonu nga anan kiti ngara ko hunen kama tanan ngola masai bire nyugonu nga anna ko hunen boyna su masai bire nyugonu nga ana jinjo antanga manan kiten sa inte nan tan di sakundu bire nyugonu nga na yanki ay andaro bane ay nam bati mogonya ken kamanen nkallen kama anga de mujtahidun qaniya nan tokkido madhabi bane kini wajibi an kama anga de rasikhunga nan tokkido bane kini wajibi an kama بسم الله وإن كنتم أتا أغنى يغا أغا جنابان تنغني أوام جنان صلي كبير اللغي إمبانا تكين سرونو دي كبير قيانقي وإن كنتم فطهروا يعني فطهروا كبير قراغا دوسو سنوندي نمانيا كني يانقي nkara ko ke kon mo godi ona atuna de kenyanki senunde nyeni dusu senunde nyeni an kullenni ay kentadi parce que qur'an ta gondo senun tawo intabana koy merendo sobe intabana mere ke on qur'ana ya sobe hemo senawo kebirenga janaba ni sobe nyi kebirenga kasenna wa nan di kebirenga on kullenni qure nya gande ay ken sawara ma ko tika kayanki kunu fagsulu de adi fatatahharu sobe nyawno karaken senundi ko merente kara yanki ko sobinte kara senundi bismillah gillaga nan yimminga aga watun tengani ka alla kati sallendo awa anta sorno manga lage janaba ngandanga manga yankinan seno o wat anga tun tengane ga watebe do jingan tan mektana mago kille kama wo jimpinta new tirana maga mano konso mayimbaneri angun salaminne gilli jogenga ken sabuda an salijin bono maga awa yugo kati yagare ma yagare kati awa yugo yi ora ken dangini nisa usurandi aha gama ji kita kembe ngana khamo yani an salijin bono amma ji kita bono mo wal majinga maga nka hi wo sabuda komi wate Allah ndaknyene ba jinta ya gunni kiyai alhisi wal ma'nawi andanya ho hoy kebira angan karawo an wutre kille kamo asro wan kitana ona maniya kebira nga ka kare karendi awa kunyen sege mbonyu goya ken sennengani ken golle no gondi aga masahindi ti aga ya galakunga ado aga kitunga gawa ne gamu ni gillingu yen sege hoke kebira nyime nyagante famsahu bi wujuhikum agati qari wamsahu bi ru'usikum kebira imam maliki aru ahmada kunti kebirenga aswambana kubayni hilli swambana kunnanan tam mazhabi di akam ngati tamami nya galla ke masahiye tawgi men ana ya galla ke yugo masahina masahi to ay isuti ana ya galla ke swa masahini yo kunti kebirenga kana yongolan swa masahini
kura fam ke mo di ku qari bugu medi bismillah ما يريد allah ta'ala mtala murunu kuda inyangon di angkun kamma gillili risuya ولا gilli renta di angama kata lagene manga konto lagene kebrenga tanan tamami ngasa allah ta'ala awala murunu kuda inankun senundi kuda intimmandi nemanga aga kamma awo sinankunga tashkuruna aga allah neman kufa ana senna ko nyamunda kada gilli hadasinga ado